Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizokucela kuwe laphana-ke ukuthi uma ngabe usemusha leli khasi-ke ukuthi wenze okulungile-ke laphana-ke ungaphumi ungalicindezelelanga ibhathini elibomvu laphana-ke lithi subscribe. Subscribe-a-ke akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi ngisho nesenti elimnyama leli njengoba ubonayo ukuthi ngibheke laphana kuma-subscribers awu-2000. Ngicela ungixhase-ke laphana ugcine ibhathi elibomvu laphana subscribe-a-ke akubizi imali, kumahhala nje, kusho nesenti elimnyama-ke leli udaba ekulethele lona-ke namhlanje lithi-ke sekukhona umhlaziyi laphana-ke amaskandi odumile lapha ku-TikTok-ke ebehlaziya ethi uKhuzani-ke unomona ukopela ugatsheni. Kodwa-ke mina angifuni ukuthi wezwa ngami-ke, ngizodlala i-clip lana uyizwele konke akusho bese kucela kuwe laphana-ke ukuthi ungene ema-comment section-ke bese uyabhala ukuthi ucabangani ngayo lento eshiwo lo muntu-ke, bese ungakhohlwa ukucindezela ibhathini elibomvu laphana-ke usubscribe khona uyothola zonke iy'ndaba esikulethela zona kuleli khasi ngokuzayo-ke. Nayo kule clip-ke awuyithokozele. Awe maphampasa, kodwa we maphampasa eyakumona kule ngane yakampungo seNkulunkulu wami. Buka manje usezenza ugatsheni manje, usefuna ukuthi manje naye usephatha nenduku. Uqale nini uphatha induku? Qale wavimbela iParis ekuhlukaniseni unyaka, wagwaza manje usefuna ukuvimba ukutrenda kwagatsheni. Ngeke uzenze ugatsheni, ugatsheni uyayingenela kuba thina umuntu esimaziyo bafowethu ugatsheni ungamnaki mfokandlovu, lo muntu unomona isidalwa sakhe. Amahloni kimi, qhubeka mfowethu.